Айталар ки театр көңліміздің күзгісідір, ama kenjilerinin terbiyesinde o gayet meraklыdır. Balаны бешікте огретедегенлері кыбы, театр санаты ve umumi medeniyetке sevgini aşlamağa балалықтан керектір. Театр küçüklerimizге nasıl tesir edebilir? Bugün biz sizle bu mevzuda öğrenecekmiz. Bala terbiyesi evvel ezelden çok mühim edi. Şimdi de buna yardım etken ve ana babalarının işlerini yengilleştirgen bir sıra tögerekler de peyda ola. Tamam, olar balanın inkişafına da iz koşmakta. Teatr tögeregi balanın anına müzbet tesir edebilir. Birinciden o küçüklerini cemaat arasında özünü alıp barmağa öğreti. Mında siz çok kaçırgan ve anda-mından çapkalagan balacıklarını da görüp olamazsınız. Всегда искусство в любое время, в любую эпоху, при любом правлении, при любых обстоятельствах, при любых неприятностях, искусство и театр в том числе помогает человеку выжить, держать себя на плаву. И дети в том числе нуждаются в этих позитивных эмоциях и навыках, позитивному обучению. Потому что театр, он их увлекает, отвлекает и направляет в правильном направлении. Teatr ballarımızın başka insanlarga öz duygularını göstermek ve insanlarını da anlamak öğretebilir. Yani bundan bala tek özünü düşünmeyi başkalarını da görüyor. Sanalaştıruvlarda bala kıvanç, kaygı gibi sözlerine tanışıla. Dostluk ve sevgi nedir? Olar kaydan peyda olganını da anlamaya başlay. Дети просто бегут все на репетиции, на тренировки, они знают, что они команда, что они друг за друга, и что без них просто никак, и практически у всех какая-то роль, и они понимают, что если один человек выпадает, то как бы вся команда от этого страдает, и они очень ответственно подходят к делу, они знают, что они каждый из них главный, и очень стремятся, бегут, ну и более того, им нравится этим заниматься. Это не принудительно, они сами выбрали этот путь. Bazı psikologlarının fikrine göre balаны 2,5-3 yaşından teatrga alıştırmak mümkün. Lakin bu işte muqayt olmak gerek. Çünkü her bir balanın özüne has tabiatı bardır. Bazı balalar buna büyük aveslikle yanaşa. Bazıları ise korkarlar. Çok hareketçen balarının teatrga barmasını bazı vakitka yani 4-5 yaşlarga geçirmek gerek olur. Ama evde beraber çeşitli sanalaştıruvlar koyabilirsiniz. Я когда была маленькая, мы с мамой пошли в театр и смотрели спектакль «Аленький цветочек». Вот. И я тоже захотела пойти на театр. Balаны teatr tögeligini alıp barmazdan evvel başta onu teatrga alıp barsanız ve sana ne olganını anlatsanız daha yaxşı olur. Sonra ise onun teasüratını da bilmege unutmanız. Teatr mahsus büyük inkişaf ettirgen ve terbiyevi bir sanattır. Öz balanızga dülberlik ve samimi muhitte ösmek imkan yaratınız ve elbette teatrga barıp yanı bir duygular hissetiniz. Halkımızda aytalar ki, balalıktan terbiye algan büyügen son rezil olmaz.